bakunzi bacu, bakunzi ba B Info, bakunzi ba B Info Plus, bakunzi bo mu Gisaka TV, bakunzi ba Uwezo TV, reka ndabaramutse ndetse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi tugenekerezo ya 16 kwezi n'ukw'icumi umwaka ni 2025. Cyemiyamukiriza cyane abadukurikirana aho baherereye hose, by'umwihariko abumva n'ururimi rwacu rw'ikirundi canke ikinyarwanda, hari abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika muri rusangi, abari Europe, abari Asia, Amerika. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi. Uko bisanzwe ntabwo ndumwe muri studio, umusangozwe nabo kumwe nababwiye ko afite ikibazo cy'ubugwayi bigatuma atari karagaragara cyane kuri kamera, ariko tugiye kubana n'umwami w'Igisaka. Mwakunze ibitekerezo byiwe, niwe tugiye kubana mu ngingo zikurikira tuza kubabwira. Mwami w'Igisaka, reka nkuramutse, ndaguhe n'ikaze kuri B4 Plus ndetse no mu Gisaka TV. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndakwishimiye kandi mwaye ikaze mu Gisaka TV nkuko nari nabivuze. Nizere yuko aho kuri B Info, turi kuri B Info cyangwa turi kuri Uwezo nawe? Turi kuri B4 Plus. So nizere rero ko namwe aho ngaho mumeze neza kandi muri amahoro, mushima Imana. Tumeze neza, bwakeye neza, akazuba kariko karaka neza ntacyo tugaye. Ahubwo nyene se ngaho i Kigali mumeze gute? I Kigali akazuba karahari, hari gucamo akayaga gakeya. Mu by'ukuri sinavuga ko imvura ishaka kugwa, ariko hari gucamo akayaga gakeya ko mu mbeshyi n'ibisanzwe. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Turashaka uno musi dukore amakuru atarambiranye cyane kuko dufise ingingo zitari nyinshi zo kuganirako. Turaza kuganira ku bijanye n'urupfu rw'igihangange kuva mu gihugu ca Kenya, yarayitavye Imana nawe sundi ni Odinga. Turaza kwiraba ati Odinga ninde, Odinga yakoze iki. Sivyo gusa, turaza kuraba ku bijanye n'abantu leta y'u Rwanda yarayishize ku rutonde arabopoza b'igihugu ba FPR inkotanyi. Kumbure umwami w'Igisaka n'umunyarwanda araza kudufasha kugira ngo ashobore kutubwira ati aba bantu ni bande, bagirizwe iki, bimeze gute. Ndetse turaza kuyaga no kubijanye n'ububiko bukomeye cyane bwa zahabu bwaraye butwitse cyangwa burashwe n'amadrone ya FARDC ngaha muri Twangiza, n'ibindi byinshi byashoboye kononekana twaye babuye kumbure mu kiganiro cejo. Ariko turagatsogera ngo tusho kubabwira ibyinshi muri bwana mwami w'Igisaka. Reka nongo ndaguha ikaze kuri B4 Plus kugira ngo utubwira no makora cyane, utubwire ku bijanye n'ibi bigo canke n'izi zahabu z'igihugu cy'u Rwanda zaraye zituriye ngaha muri Twangiza inyuma y'igihe kitari gito. Leta y'u Rwanda ibitora uko ushatse, ariko uno munsi ko turabona bimwe mu bice bibitswemo izi zahabu z'u Rwanda canke z'inyeshamba FARDC irikira birasa mu gihe ubwa mbere itabirasa byahora bigenda ukuri kwani. Turashaka kutubwire mbega n'iki gico bagitumye FARDC yikangura igatambura kwangiriza bimwe mu matungo igihugu cy'u Rwanda kiriko kiriba mu buseruko bwa Kongo. Urakoze bwana munyamakuru. Impamvu yaba yatumye FARDC irasa iriya mitungo mu by'ukuri kamere, bibutse yuko buriya zahabu kugira ngo ubone ikiro cyayo ni ukuvuga ngo by'umwihariko hariya muri Kongo haba hamenetse amaraso y'abasirikare ba Dede ndetse n'abaturage muri rusange, n'abaturage ego no kumva ngo n'amakontineri, ni ukuvuga ngo bashobora kuba iyo zahabu barayicukuye no mu mezi 10 yari atambutse. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byo baba ukwezi kumwe ngo barayibonye, kuko ntabwo ari ibitari by'amabuye mugenda wegure mu gasozi nk'uko wagenda ugafata amabuye yo kubakisha amazu bisanzwe. Rero ndagira ngo mvuge kugira ibitwike ni uko n'ubundi aho nta yindi nyungu, none iyindi nyungu ni iki? Ni ukuvuga ngo inyungu zifitwe ba nyiri kuba bagiye kuyagurisha, ariko nk'umusaruro bivuye cyangwa aho kugira ngo abe aje kugira icyo amarira Kongo, ahubwo aragenda aguremo intwaro, aguremo ibiki byose biza guhungabanya Kongo. So kubitwika rero mu magambo makeya ntabwo ari ibintu bisaba usesenguze cyangwa umuntu abyazeho. Ni ukuvuga ngo yakoze icyo kuvuga ngo aho kugira ngo yatware twese twabihunga, kuko icyo kuyagaba nacyo nticyakunda, yari ari mu mene mubamba. So rero bwana munyamakuru, ndagira ngo nkubwire hari ikiganiro duheruka gukora, ikiganiro tuvuga ku buntu radari n'imashini, ni ukuvuga ngo imashini ndavuga
imbunda izi surface to air missiles Kagame yesitaye ku Gisenyi izindi akazesitara muri Kongo ndagira mubwire ko ubwo twavuga ngo bazirashe ngo n'izindi n'indi yari yesitaye hano ku Gisenyi byarangiye yijyanye Goma ikigano cyagikoze bazishwanyuje ngo barazishwanyuje so njyewe naragotse ndababwira nazazi niyo kusanga uburayi hose ashaka aragira ibiki nazo ubwazo ntabwo ziramugeraho yarishyuye abarazimwemereye arishyura ariko ntabwo ziramugeraho kuko byanze ko zigomba guca mu bwato ntabwo zizaza mu ndege so bwana munyamakuru rero mu gihe zitaramugeraho nabwiye ni ari ikirere cy'u Rwanda ubu Kongo yashatse yabutsa suko ikazigaragara hano ku kibuga cy'Ikanombe ntabwo bashobora kuyirasa cyo kuba bayitera nk'akabuye hari abantu batabyumvishe aho kandi si mu Rwanda gusa aho ndavuga no muri Kongo by'uko hari ahabera urugamba ibyo rero hari abantu batabyumvishe ariko iyi nkongi y'ugaruka tukayimbazaho ibije kugira ngo njyewe mfashe gusubiza abantu babwiye nti za radari za mashini DDS hariya zo uburyo bwo minga GPS y'indege indege zabo zagisigaye cyane zagisibwira urabizi ko indege kugira ngo zize hari ahantu zari zitagishoboka cyangwa bakaza bameze nkaho iyo ndege igiye muri zoke yagiyemwe abihebye bahaza ubuzima bwabo so ndabwiye ni rero ngubu hari ahantu hararangaye naza rwose ibyo bari gushaka byose bari kubikora abantu ntibabyemeye ariko iki ni ikimenyetso cyiza kibereka ibyo nababwiye ni ukuvuga ngo yaba Perezida Kagame yaba Museveni bano bantu bamye bacukura kuva intambara yatangira na mbere yuko intambara itangira n'ubundi abantu bagiye bacukura hariya bari abakozi b'aba bantu ariko by'umwihariko iyi ntambara itangiye 2020 niba ari 2020 cyangwa 2021 si hafi aho ngaho ku ntangiriro byambwiye yuko bamye bacukura ari zahabu ari kasegere ari wolfram ari imbaho kuvuga ngo imbaho nziza ziva mu biti bya Kongo byose biryamye bishobora kwicana mu Rwanda bimwe wenda bikahavuga nk'uko Kagame se yabivuze ibindi bikaba bihaca bigenda ngo bigeza Kabirezi na za Dubai izindi bica mu Buganda so rero kuki icyo gihe cyose batabirashe kukibabira nashoboye aba rero niho ngaruka nakubwira nti bwana munyamakuru making sure niba wasobanurira abantu ko bagomba gukanda kusogera kugira ngo amakuru tubagezaho umunsi bakayamisitinge kugira ngo n'uwo wari utaremera agomba kuba yemeye sibyo agomba kuba agiye kwemera nuko ubwabwirinzi ahantu hari mari ikuri imeze kuriya iriya ni mari bwana munyamakuru ariya ntago ari amashu bagiye kugurisha sibyo ndibuka ikiro cya zahabu ikiro kimwe mu mwaka wa 2015 cyaguraga mu manyarwanda icyo gihe navunje musanga kiri kugura miliyoni 42 turajyana mu manyarwanda ikiro kimwe cya zahabu yes wakibaza noneho hari ahantu batwite kudara amatoni n'amatoni kandi batwite amatoni n'amatoni igiciro cyapamutseho niyo yaba make ariko cyarazamutse ntabwo cyaguye icyo nshaka kuvuga hano rero nuko ngo ubwo bwirinzi yo baza kuba bufite nta handi hantu bagombaga kuba uri activated 24/7 nta handi hantu h'ingenzi bagombaga kuba babwactivatinze kugira ngo burinde imitungo cyangwa se ikintu cy'agaciro kinini bafite muri ziriya nyeshyamba bagombaga kuba barinze ayo matoni n'amatoni y'izi zahabu rero ndetse ko nta muntu ushidikanya ntabwo bafite kugeza igihe udedene dushobora kuza uyu munsi cyangwa ejo kugeza igihe zimugezeho hanyuma zigakomeza mu hari ahantu zikajya kurinda nibwo mutazongera kumva ibintu nk'ibyo n'ibintu nk'ibi ngibi ni nabwo buryo uriya musirikare wabo mukuru yarashwemo ni nabwo buryo nababwiye inama batakizikorera hano Kigali bazikorere mu Bugande babe bazikorera Gisenyi cyangwa bazikorere Goma uribuka ariko ko Kabila yaje agakorera inama Goma nubwo babihakanye yarayikoze basigaye bagenda nta bwirinzi bafite rero so icyo ni impamvu imwe icya kabiri kuba baharasa badafite ubwirinzi icyo ni kimwe ariko hakajyaho ikindi cy'uko Kongo ifite ubutasi nababwiye yuko Israeli mu Rwanda ababirigi barayikingurutse niyo iri muri ibi bintu so bari abagabo rero wabanga abakunda baba bafite amakuru by'umwihariko ntabwo bajya bashinje
ntabwo ari nk'abanyamerika cyangwa abandi banyaburayi usanga bajya mu kintu ariko ikintu mu kukibamo ukabona bisa naho batakiri aka ni akazi k'abanyayisiraheli ni ukuvuga ngo bari kugenda bagira ibiki bafite amakuru y'ahantu dede by'umwihariko umenye ko zahabuze n'andi mabuye menshi y'agaciro yagendaga yagurisha hariya muri Israel bamufiteho amakuru niyo mpamvu ugani cyangwa ibikunde bazamurangiza bamufiteho amakuru ni nayo mpamvu nyine batwitse hano hantu wakibaza impamvu kitabaye kera hose ni ubwa mbere gikuru muyumvise ahari ushobora gutekereza se wakibeshya yuko batamye bacukura ayo mabuye none se utekereza ko bacukura niba ari zahabu bacukura bakabona ikiro kimwe bakohereza i Kigali bagacukura bakabona inusu bakohereza cyangwa ahubwo baracukura bakadepa hanyuma bamara kugira kansite runaka bakabona bakohereza nuko byamye bikorwa ahubwo impamvu bitagiye biraswa naho amakuru bari bafite iyo n'iyindi mpamvu isobanura impamvu kimwe ari ubu utangiye kubyumva ego urakoze cyane mwami w'igisaka ku nkuru duhaye gituma bino bivuga yuko bisata bikomeye cyane bino bibanza bikomeye by'inyeshamba zafashe zinakoreramo imigambi ikomeye biriko biraraswa ku bwinshi ari kubera ubwirinzi bwari busanzwe buhari bwoba bwararashwe na leta ya Kinshasa. Bana musanguzi mwami w'igisaka nababwiye ko dufite byinshi tugiye kuvugana. Hari amakuru avuga noneho hari urutonde wasohowe na leta y'u Rwanda aho yasohoye bamwe mu batavuga rumwe na leta yabo kubijanye donc n'amakosa babagiriza cyane n'ibyo babagiriza. Bashobora kutubwira muri make ibyo aba bantu bagirizwa n'ibyo leta y'u Rwanda ibashakira cyangwa ibashaka? Urakoze guta munyamakuru urutonde narubonye ejo ariko wari we wese iyo nkuru yanekeza ko yabayize cyangwa yabatayiza akaverifiya ku gihe no kuvuga ngo igihe nuko ikinyamakuru gikora nk'ikigenga ariko kiri muri bya binyamakuru bigomba kuba bikora icengeza amatwara rya leta ya FPR. So nukuvuga rero leta ya FPR yasohoye urutonde rw'abantu 25 iri gushakira hasi kubura hejuru iri kwengeshwa uruhindu niko tubyita mu Kinyarwanda. Kana munyamakuru aba bantu 25 ni abantu benshi ntabwo turi bubagarukeho mu mazina bose ngo tubarangize ariko hano ndameshoningamo abantu nka 3 cyangwa 4 bashobora kuba ku bwanjye ntekereza yuko ariho bamenyekanye cyangwa se bagiye bakora bari mu bintu ibintu bijyanye n'impinduka cyangwa se ni impinduramatwara hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo bamenye abangaba nibo twabashije kubona baba bari guharanira impinduka baba bataharanira ariko njyewe abangaba nibo umunyarwanda wese ashobora kuvuga ati cyaze bikunze iryo zina ndiziho. So uwa mbere w'ikimenya bose bavuzemo uwo bita generale Kayumba Nyamwasa ari muri Afurika y'Epfo. Undi mugabo bavuzemo we ntabwo ari umusirikare yitwa Musabyimana Gaspari aba mu Bubiligi. Bongeye kandi batubwiramo amazina agiye atandukanye batubwiyemo abo bita Kayumba n'ukwambo ni Kayumba atari Kayumba Nyamwasa. Bavuzemo abantu benshi bavuzemo abahoze mu gisirikare cya Habyarimana wari perezida w'u Rwanda agahanurwa mu ndege 94. So havujwemo abantu benshi bwana munyamakuru. So aba bantu rero mu magambo makeya ni abantu ntabwo bose bahuriye mu ishyaka rimwe cyangwa muri muvoma zimwe. Ni muri rwa rwego abanyarwanda hirya no hino imihanda yose bari mu mahanga bagenda bashaka uburyo ki bakibaganizinga uburyo ki bari muri struggle yo gushaka ubwigenge bw'igihugu cyacu kwibohoza no kuba nyakuri nabo igihugu bakakibamo ari icyabo igihugu kikareka kuba icyabamwe. So bwana munyamakuru ndagira ngo mubwire iyi nkuru neza jewe yimbajijeho nongera garuke ku kiganiro duheruka kugirana niba ari umusinga ejo sinibuka neza umunsi ariko gukurikirana kuri kano yawe ntabwo ari ubwa mbere narababwiye nti zimwe mu mpamvu za ibintu bitatu Kagame yananiwe kumvikanaho na Tshisekedi mu Bubiligi ejo bundi bigatuma Kigali yose izigatera induru Kagame ngo Tshisekedi ngo ni ingunguru irimo ubusa ibitutsi bavuze byose murabizi abantu bahagurutse niyo yarahagurutse. So narababwiye mu bintu bitatu ntabwo nje kubigarukaho ariko iyi nkuru ishingiye ku kintu cya gatatu nababwiye. Icya mbere nababwiye cyuko kijyanye n'ubutabera cyuko aricyo Kagame ari gushaka ko icyo kintu bagiceceka.
cya kabiri mbabwira ikintu kijyanye na mixage na brassage kuvanga ingabo bimwe byagiye bibaho muri izi ntambara zabaye. Icya gatatu sasa aricyo yuko aricyo uri kumva mbona abanyamakuru ndakumva cyane. Allo ati ndabumva. Mwami w'igisaka ndakumva. Icya gatatu nari ndi kukubwira ni ikintu cya gatatu aricyo gihura neza n'urutonde rw'abanyarwanda. Narababwiye ni abanyarwanda baba bashyize hamwe aho bari mu mahanga uze n'isabwa abaturage bitewe no kuntu mu by'ukuri dede yubatse ibintu byo kuburyo ntawe yakirengagiza hano imbere mu gihugu. Ariko baba bashyize hamwe baba badashyize hamwe ariko bose bafite denominateur ikome yuko bose bagamije gushaka uburyo ki haba impinduka mu miyoborere y'u Rwanda. Nababwiye ni ntabwo batuje ku makuru yose. Nababwiye ni bariya abantu bari mu Bubiligi bari bagiye kunegosiya na leta y'u Rwanda. Kagame yari ahibereye banegosiye iki bagomba gutaha kandi ntabwo bashaka gutaha babundabunda bakeneye gutaha nk'uko FPR yakoze muri 90 na kangahe. Hari abantu bashobora kuba bataracyemeye ariko njyambwiye ko cyari ku meza y'ibiganiro. Rero ku ngingo batagiye bemeranyeho bumvikanaho kandi ukuvuga ngo abanyapolitiki uretse ari ukuvuga n'abasirikare ariko n'abanyapolitiki bakeneye imyanya muri leta bategeka ukuvuga ngo bakagira uruhare mu miyoborere y'igihugu. So iki kintu kinaniranye rero ni ko twanze tukumva yuko RDF yagibujije kujya kwirikoti. Turajyana icyo gihe twari dutangiye kumva bano bantu bavuga kandi nta muntu wari waratubwiye yuko bari abantu bari mu mishyikirano na Kagame na Tshisekedi hariya ahantu mu Bubiligi. Icyo ni ikimenyetso kimwe yamuhaye cy'inkuru mberuka kubagezaho. Noneho nyuma yabo mubwirane abanyarwanda bose imihanda yose bari inyuma ya Kongo bazi neza ko ikibazo cya Kongo kitakemuka u Rwanda rutabigizemo uruhare kandi u Rwanda ntabwo rwabigiramo uruhare batarebye impinduka hatigeze habaho impinduka mu Rwanda kuko ibintu bimeze ku bwa FPR na Kagame nta kigomba guhinduka. So hakeneye kuzamo abantu baza gukora izo mpinduka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Narababwiye ni rero aba bantu bari bariyo. None rero kubera kandi kumvikana kimwe nababwiye ni naho twicaye amasasu azahafu cyane gose ndakumva cyane. Yes, ni twicaye iyi ntambara ntihagire utekereza ko igiye kurangira mu gitondo igihe nahana amasasu atarahavuka. Narababwiye kuba bananiranywe bivuze yuko bemeje yuko bagiye gukoresha imbunda. Icyo kintu mu kipe ngewe rero kuri iyi ngingo uvuze yaba abanyarwanda abangaba nibo babandi nakubwiye bari mu movement zagiye kunegosiya bakananira leta y'u Rwanda yisize bashyira kuki ku rutonde rw'abantu bakora kandi bagashyigikira iterabwoba. Kandi cyane nababwiye nti bagiye kunegosiya barananirana. None bwana munyamakuru ko aba bantu bamye mu gihe kirekire kuki bibaye nona muri politiki nta coincidence bibaho ibintu biba byateguwe. Kuki bashyizeho kuri urutonde nibwo bakoze iterabwoba kuvuga ngo activite zabo zari ziri aho ngaho inyuma y'amarido. Hanyuma igihe kigeze mu gihe Kongo amahanga na Kongo muri rusange yakunze gishakira amahoro igihugu cyabo ariko kikaba gifite abanyarwanda kandi bagomba kujyaho. Iki gihe rero nicyo aba bagabo babonye cyo kuvuga ngo natwe turasaba yuko dutaha nk'abantu b'abagabo. Iki rero dede nibwo abonye ko bikazavuga ati ndetse nanjye kagiye uri mutego mvuge ko mukora iterabwoba nk'uko bimeze. Nuko mwami w'igisaka mu kurangiza amakuru yacu tubone ko turambira abantu twagomba tuyage kubijanye n'urupfu rwa Odinga kuva mu gihugu cha Kenya. Ushaka kutubwira Odinga ni muntu ki? Odinga yaramari iki gihugu cha Kenya kugira ngo ariko radukirana babashe kugenda bamenya ibigezeho biriko biravugwa mu karere. Urakoze bwana munyamakuru ugarutse kuri iki cya kuri uru rupfu rwa Odinga. Odinga ni umuntu uhambaye muri politiki ya Kenya kandi politiki ya Kenya
urebye ahantu ubukungu bwa Kenya uko buhagaze muri aka karere no bwa mbere ni ukuvuga ngo iyo muri politiki ya Kenya hari igihindutse icyo gihe bigira ingaruka mu bukungu bwa hano mu karere k'ibiyaga bigari hose bitari mu bukungu gusa ndetse no muri politiki z'ibyo bihugu hari ibihinduka naho mu Rwanda biraza guhinduka. So uyu mugabo yarakuze ariko ari mu rungano rumwe urabona papa wa Kisekedi witwa nyakwigendera Etienne Kisekedi. Ni ukuvuga ngo aba bagabo uyu mugabo yari mu bantu baharaniye impinduka mu bihugu byabo ariko kubera inyungu zabamatse ibihugu n'iki uburyo bashaka kugira abo bakoresha bakabihorera. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ariko nk'umuntu apana nk'ubwoko ego mu by'ukuri bakabaye barakoresheje. So ngenda avuga nk'umuntu nk'imitekerereze ye nk'umuntu babonye ko adashobotse batazabasha kumukontorora. Yarwaniye ubwigenge n'uko papa wa Kisekedi yaburwanya ndavuga kwibohoza no kwanga ibihugu byabo bikabaho byigize bitavugirwamo n'abantu ibihugu. So uyu mugabo rero mu myaka ye ya nyuma yajoyinze mu gihe Ngenzi yari yugarije ubutegetsi bwa Ruto yaramwumvinze amwemerera utuntu n'utundi n'imyaka cyo kwa izabukuru ntegeza ko yibajije yuko ari kugenda asaza no kwa perezida bitagishobotse aricyo cyaba cyaratumye avuga ati ntaho ikapfe kwemera ibyo utabwiye. So uyu mugabo rero haba Nairobi kugenda ndetse no mu nce z'uyu mugabo akomokaho bamufata nk'aho ahubwo ari we perezida ari we perezida ndetse abantu benshi njyewe nakuze kugenda hari ahantu ndagenda ndaganira n'umuntu w'umusesenguzi mbageneye kubona amakuru atari ukuyumva gusa ahubwo uburyo uburyo mbazamo umuntu mba mfite ikintu ushaka kumenya mu by'ukuri. Ubundi bamwe babata ahubwo uyu mugabo dutekereza ko ashobora kuba afite magic power akoresha ibintu bya maji kuko ntibyumvikana we wa muntu si perezida si minisitiri w'intebe si visi perezida ariko nta muntu iyo abyutse akavuga ati abaturage mwese ndabashaka nk'ahantu nzi njya iyo nagiye hari ahantu bitira mu gice ni muri east mu gice cyitwa ngo ni icy'uburasirazuba Central Nairobi ariko mu gice cy'uburasirazuba rwango hari ikibuga kinini cyane kweri ego ngiza abantu cyitwa bageno bakita ni Jacaranda ngo ni Jacaranda. Ni ukuvuga ngo iyo babwiye ati ejo tuzahurire hariya hantu baza bose n'umucuruko hande ruke rwa Nairobi wakibaza iwabo. Ni ukuvuga ngo umuntu yavuze ngo mwicare baricara yabati muhagarare bagahagarara yabati mwiruke bakiruka yababwira ngo mukome mu mashyi mwese ntawe ubusanya n'undi. So yavuga rikijyana uburyo byagorana nta muntu washobora kuyobora Kenya mu by'ukuri na Ruto washatse kumushyira kwandi wabonye uko byamugendeye nta muntu wayobora Kenya adafite support y'uyu mugabo. So uyu mugabo nicyo mu magambo make nabivuga wenda bitewe n'iminota igeze tugomba kuba tuzamugaruka mu bindi biganiro byacu ariko icyo nabikubwiraho biraza kuzana impinduka nk'uko nari nababwiye mu mitegekere y'ibi bihugu byacu kuko kiriya gihugu cya Kenya kiri strategic hano mu karere bigatuma rero na politike zarano mu karere hano mu Rwanda mu Burundi no muri Congo bigenda bifite aho ukuntu biba affected mu gihe muri politiki ya Kenya rigihindutse. Muri politiki mbere ya Kenya yahindutse igihe kubera ko none nta muntu kuza abantu ufite ijwi rimwe uzahuriza abantu benshi bazayoboka mu gihugu cyose n'uyu mugabo. Ni nabwo buryo byamworoheye kugira ngo amurobinge abarobinze population yose ikurikira uwo muntu turajyana ego. Yes, ni ukuvuga rero ngo birahindutse uwamusimbuka wese ntabwo bizigera bibaho ubundi bo batekereza ko uyu mugabo ari umumaji. So nubwo tutabyizeye bivuze rero uzaza ntabwo azongera guhuriza abantu hamwe kujya kurobinga umuntu umwe bizagorana uramurobinze ariko n'urobinze abaturage be bamukurikiye kuko ntawe ufite abamukurikira nuko azabona nk'uko uyu mugabo yarakurikiye abibisha ababwira ngo mwicare bakicara yabwira ati mureke kwigaragambya bakabireka. So birahinduka bite rero Ruto na Kagame na Museveni urabazi ko intambara ya Congo aribo bantu ibintu babirimo cyane gose ngo Kagame akaje support kubera ko
ejo bundi hagiye kuba amatora bwana munyamakuru icyo kintu kibuke sibyo ego yes hagiye kuba amatora mu gihe Ruto badafite yari iri inyuma y'uyu mugabo ikurikira ibitekerezo bye yamwitangiye niyo yaba adafite icyo avuga kuko yari anashaje cyane yari amaze no kunanirwa mu by'ukuri ariko apfa kuba yiswe Odinga bamubona hariya niyo yaba atagihumeka umuntu bakurikiraga rero uwo muntu Ruto bizagorana ko yakujya kubona umuntu azakorabora nawe kugira ngo operasiyo ya Kenya ibashe kumujya inyuma imuhe amajwi kuvuga ngo Ruto araruzinze hari izindi hipoteze zivuga ko ashobora kuba Museveni na Kagame na Ruto bari mu bantu baba mu by'ukuri uyu mugabo baramugotoye bamugambaniye igitekerezo twazasesenguraho ubutaha ariko kuri iyi ngingo uko byamera biramutse uko bivuze ariko bimeze Kagame yaba aruzinze kubera yuko Ruto nawe agomba kuruzingwa umwaka utaha ntabwo bishoboka ko Ruto yatorwa mu gihe adafite umuntu wari ufite aba bantu bangana gutya nuko Ruto ntabwo uzinga rero kandi we muntu urabona niho inama zabaye imitwe idatetse niho ibera Kagame niho yacishaga ibintu biva muri Congo ni ukuvuga ngo aramutse nta yindi mibare yari yakinnye ashobora kuba ahubwo baramurobinze ngo abikoraboremo ntaziyamamarize kuba perezida kuko bitari bishoboke ko batora Ruto uyu mugabo ahari umugabo yabyanga yamara kubyanga bakamwica kugira ngo babitagaduye mu gihugu so birasaba rero iki kintu ngo tuzakiganira mu buryo burambuye ariko nuko iminsi ishira igihe yigeza n'ayo matora tuzagenda tureba mu by'ukuri uyu mugabo yishwe cyangwa se mu by'ukuri ni impanuka nuko mwami w'igisaka twavuganye ibitari bike kandangize ndagushimira cyane Allo nuko kace nshimira cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro nizera yuko mwashoboye kumva byinshi bitari bike kumbure turahura muri commentaire bwa bishoboye kuyaga bigiye bitandukanye cyane kujanye n'urupfu uyu Odinga ndetse tunayaga kubijanye n'urutonde rwashira yirushize hanze inkotanyi ziriko zirarondera canke zishobora gufatira ibihano bicanga ibindi ubona yuko arabopoza buno mugambo wo ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda sivyo gusa twayaze no kubijanye no kuraswa kw'ibigo bikomeye izino yeshamba zisanzwe zibitse ko imitungo kamere bisanzwe biba ngaha mu gihugu cya Kongo kandi bakingurukire nizere yuko tugera gura mu bindi biganiro byacu bye bye